Shubor nakaslem Jong Knorsyiem Hima. Ka-Office u District Sports Officer West Giant Hills haringkat ke jingit trailang mat ke West Giant District Sports Association haka arpau terek hadu ka arpau arterek unai wing lapelong ke lempung ye dek kai ke belatip kum ka Open Volleyball Tournament Hamadan biar ke belai ke badan Mission Compound. Haka ni ke lempung ye dek kai lawan ni shimenta pratli ki kenhon kentop ya Lion Mission Compound Sports and Youth Affairs Kimusniang Lahduh lang nang ba SC Madankynsaw, Mookyndeng, Knorsyiem, Kyang nang ba Government College, Spikers, Chulai Brothers, Chutwaku, but ka Lion Mission Compound or Bashno. Ki atli ki kanhon ki blapoy siya kathong ba niya kini ikanam Lahduh, kilong ka Lahduh lang nang ba SC, but ka Madankynsaw, Mookyndeng, Knorsyiem, haka ba ka Madankynsaw, Mookyndeng, Knorsyiem kalapan liyem da, arhusan lakhatsan, arhusan lakhatnyo, Ïaka, Lahduh lang nang ba SC.